Na kwanya ye fa so aye bompaye ene biaye aye bompaye no eno na ma ye nyam resource. Hallelujah, amen. Biaye aye bompaye no ene kwanya ye fa so aye bompaye amen. E kamto empaye ni mutumi enti eduru ba bi no mo se Yesu ye mompaye se. Hallelujah, amen. O se pese ye bompaye mo ne se na Awurade kire o mo se no mo mompaye ti so nipa ba Awurade anim no obebo mpaye a etwa se hon konkro ledi enye se wa wo pe wo sole ya madwuma no mane mram misika no me ma no awale no makontuo no untimi sore sa hon konkro be ledi no mo akire wo ha wa be fese heden abom mpaye na fa. Amen. Na sunani ya sole ya ni akojira hara se wonte de omoka me de basa na maso ya me ya na me mfenso ya me ya momo ba cha ma won sasokoso kasa Awurade Yesu Awurade Yesu ka kire wonu asemenia hwene onu ka kire asemenia odifo se ade ya ne ya pa ne se obetena se no obi akuma aya ne ya pa so obetena se na wufia baifo o ma yedie wo mo nsam ne kuna to atwene na te wonsunum wa na wotena ase na se wo sole wa Awurade tumi mu Awurade ahoden mu a okone de ono beko na so tumi paade ontumi woda o se na wo penane ho na Awurade be ya nwanwadwuma abra woni bebre no na Awurade bokwan na Awurade ye bibi Awurade pie kwan emu abamu ya na bamu e de waje motere number na certificate no hore ya nipadua no woni de aware ne baba wo ne baba passport no hore akwantu ne baba ade so sole na udijidie taye tire na wo ye bibi na Awurade bam na me di for so na wadanse ne aba mu ni adanse an say yakwa ya yakwaje wa yere no ne de kofie uni adanse ahoden be na wo kura enti Yesu ka kire David se Awurade me bedi Israel so hene no ya befa pamada kana obekasa famu akire wo man ne de ko meye den na medi wo hene no na matimi aka watimi anam so akasa kire wo man no ena Awurade ka kire David afa na wabusa me bibi so person kofa pamada kana bana me fa so kasa dia ene epemema yewe wo man no afa so wo mu atoro mu ntimi nwura kuro nim momfa kuro no atifi nsumna bi da ho na mu nwura no mkofa pamada kana man so na megina kasa. Amen. Kuti bikupa Suadamika Ayeye na basi usemo Akropong no kwafwe Wadi guni Bacha opeja unsa kosrodofo Kasa Awurade Yesu Kasa last stop nyame me Homhom Maame Nyankopong afi me dia danse tidie pa na me diti dandua mu last stop nyame jiwudi me jiwa ba wanso wosradi esa wiye Ibrahim wayi na wodi ne ye adwuma me problem ntina wuyi no amane asomia menya siafo me komu buo me mama di fatrofoso ma pra sesika me uno
no so. Awurade fa wodi so bi mu. Awurade fa wodi so bi mu. Awurade lo fi so bi mu. Fa wodi so bi mu. Fa wodi so bi mu. Fa wodi so wali ani mu. Fa wodi so wali ani mu. Say ya. Mawanemele. Ye kataya. Jandaraba. Icharaba. Le karaba. Kataya. Jandaraba. Icharaba. Le karaba. Jesus. 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 Le kataya. Jandaraba. Icharaba. Le karaba. Jandoria. Icharaba. Le karaba. Le karaba. The power. Holy Ghost. Kasa bradi Yesu. Alati Yesu. Apambi yenyina sobane. Apamona yenyina sobane. Asome ni jiem. Asome ni jiem. Asome maye diem. Asome maye diem. Asome maye diem. Asome maye diem. Na monitor me ma. Monitor me ma. Na comment me. Comment me. Apambi comment me. Apambi comment me. Ade kaya comment me. Comment me. Ade aduma saye comment me. Apamboni biala. Apamboni biala. Prophetess Faustina. Comment me ni me ba. Comment me. Awo Yesu di mo. Emonte. Leka baba, Santa baba, Leka baba, Bawunsam, Obiesiapa, Mawanimbre, Emubate, hey, Leka baba, Jamboria, Monte, Yapiapam, Wawapam, Anyawie, Apampane, Monte, Emutio, Efiapam, Yapiapam, Emutio, Achirawa, Obidiamute, Achirawa, what's us of one away, Obidiamute, what's us of one away, Obidiamute, Emonte, Afidadio, Yaliapam, Wapuabute, Shodimu Samame, Emonte Sesaya, Kasanda mi problem bayira. Ene mi problem bayira. Mi boni ya bayira. Mi boni ya bayira. Yaliani bayira. Na niji ni bayiti. Ewo last stop na bidimu. Last stop na bidimu. Mesi awurade bama wa dia dance. Amen. Awurade bama wa dia dance. Amen. Kasa last stop na me. Boni bi o ma problem. Yes to be mu. And cancel. Emonte. Engra. Bonibia. Yalia. Wahau. Sikashia. Fakujina. Utumino. Eshaharo. Sesaya. Ohobia.
nkonya said ye wo ho ade nkonya na yesi no Jesus unsase ye kwa ware ase a ye wo ba abusua ene ye wo ba ma abusua Jesus enti bia bekwes ba ma abusua na te ha no ti obema na abusua ni ba no akotena mema na chi oba na abusua na te ha nti oba no so abusua fo ba no so no wo pe ba bia oba na abusua fo no ma ye de akotena na mun se yesi nkonya ye wo ho ade Jesus na wo maame abusua no ba bia wo maame ti se bia o maame abusua ne te no na wo maame abusua ni ba kon so ti opapa abusua ne pani nenim Jesus enti abusua na e ba aware no oba na abusua fo ne nko na ache mienu ene bi ti be ma na abusua na chi o papa na abusua na chi ene bi so te na nyame se abusua na ti woni nyina yo oba na abusua ene di problem e bra no busa ne se ye ne ho ade ma hwan pacha yampa ba wo kwa ye mo ade no mba nko a mi maame side no mo ye awreden wo maame side na ye wo ho ade wo papa busuafo we pacha mo entimi amba ade nti no mo ama but me kache mafamu de me ye mafamu de me na me kun me kache maame se omuntu obofo nko me papa no krom no mo kaka nchom no se me papa anhwe me nti onko fro bia me kan be 3 times eti ho na ye list ma wukun mo ofa nyame si awale we bi si egunu na ya awale ne foforo yampa oh want me ama won samu ba man ya ho ade di mfie sen pacha mfase ba 5.5 ni mfie num no ye ho ade enti wo ma me nua ba man na ye list ma wukun pacha hallelujah sorry na bon sam na ye de kase nyame se ade na di wunya Jesus because what your bible nim say se wo hu oba na wo pena kotua ni tira de ma hwan kotua ni tira de ma hwan enti say ye tue wo tira de ma wo maame ni na busua no edi wunya Jesus ade se mo kotua etira de e de ma papa busua amen ansa na pamu bi aso mu Jesus e wo papa o maame fie sa pamu na aso mu no sa na watimi ado me wo sa wo da ho ena obi di aba agina wo so ena me se maame ade na wo di aba agina ne so wo se ma chechire ma aboa a me beku no ena wa ba be sane aboa no ntimi di aba na bon Jesus yampa maame fa kwa no mama yampa endra na me ye adwuma all of a sudden na me hu say me komete bibi yeme hu nyina ye basa ti awa na me koda for na me last stop da me chime what enra na some ni siye endra nko mama endra nko na me last stop allo frɛ sister na wakasa ai me ka kire no what dia body china wo so de bo na me se maame ade wo se ma chechire maboa a mi be kuno ene wo be sane no ntimi dia ba ne babo no nyame saba no wo de bona ebe ye mpatuwo Jesus ada so be tware ti se ne wakoma ni so mu no na stop nyame na je wo and read the whole day me ntimi endidi my ye pasa na me call me sister me fa aka ko na me ko jimi kru nro ye de na to nro so ya ko sister me ya ko pe doctor man ti ye de na to nro so ti me ko akọji nro no wo doctor no wo me ti bi nya hwe ti me ko na me bo na ma no ko so to time ewu amama beri na me sma ni ye me hwe hwe bibi ye me no so wo de ko ho beto ti na ko na me ba sorry amen wo dae be na osun me so dai me ho adaka mienu na me sheda ho ba anadwo we me kuna nkasa be nyane me ka che me say
dia eye no obewu nti osere me ha me hwe nkola na ma no last week na me ka kire won ma pa chai na me be jin bom na me say manem pam enwra sure what's in me sure because I didn't even start to know they can't tell me for chromo and I say me man do need to say bibi ya na me kuno mama na me sure so what nyambe kwa ya kwanche ne ma no ne kra ne besa ye save mama me that's stop me that was mama na sure mama oyo nyame won konkro Jesus jawaba wa wate amen oba na fansa betena so na bompa ye me hu se yesin konwa bi ne konwa no omusi wo wukuru ba bi ama amfiri na me hu abusu afie ente se on say ye wo fitwesi adada wo wura mu atum se fie ye fidada ba efie ni ye fitwesi adada bo agwo mutimi di dua eye gate de tu fie na no mo hu obi da bo adua no mo de eye gate no mo de atu fie na no ba fie ni ye fidada eye fitwesi adada ena brade de mi wura fie ho na fie ni ye fitwesi adada ena ho etimi wura na me koto meeting no tetre na kola bi gina omumu na omo ye sika ho adwuma se de yesa sika aha me diska ma memester na memester de ama me na ase de ma to bibia ye tua ye nsesa ho adwuma na kola bi gina mu bi ta kola ni gina mu no e ho na rade so kola ne nsem akora ne kuta picture ena nyame se akola we ye de ne ba na brabo Hallelujah. Amen. Ya dene ba na brabom. Akwala ben na wonu abi ka so de na che wofa no. Acha ye minua idi na chi ne ba. Wonu odi na chi ba. Wode che wadi sen. 13 years na me kwa SS na me kwa SS na me hwe na nete Debbie na me ko school ni school fees ni bibi ya ni books bibi wona nete na ya di sen anche na ne papa be fa oba me nchen all right na ne papa se me soma na ma wonko ana me ka se ni mi ntumi hwe ni but I last year pe da ben no free won jan last year abewie na assignment akwala ni ginam ana wodi usika ho twa spiritual eti wo twesika na wo tosika no honhom mo fie mo maame fie se na fie ni te mpacho eye fitwehia gate edano bet gate ni ye nwia fakọ wa no mpacho bacho maba ukro mu da mpacho David bacho maba ukro mu da mpacho David gate ni ye de ai eye nwia gate eye de ai enwia gate eye tu nyamesi skani nyina kodi ho spiritual wasi dement ya wo hwa kwala na ebere bi beba ma kwala ni benya close ono ntam ono beben sa bia no start say yese wadu sika ne ko ampa me ko baby a wanyi nti ona ya na ehwe me shop ko ma wanyi nti wo ko baby a nani like nani so ya 13 years baby it was started say wo hwe wo store ho no it take you besen me ko baby a te say internet Tuesday say me oh ba sorry no aba be hwe kwa ma e bon pa ya ma
afa abawu oba pani wai ma bacho school boys abawu mo so mo de te se bia entoma na mo de abọ yem na entoma na mo de bọ yem na ye black and white eno mo de abọ yem na me say na den and on say entoma no matene sa mama entoma na me fa nchira de o matentoma no se bia me susan to ma we ni me say I say we ban mu da we ya black and white etu da do mo de abọ ne yem no oba be hye black and white wo honam fam e de atena se amankrofo abechia no to mo de abọ ne yem no kire de wo be hye by 2 weeks no from school there no home fan ti on opedo oba na me so mama na visiting we no friend be ase mo fa na me ti say we nya kata osema me humete me be fi na me so wo boa wo me no so for san of force me so hwetwe next week man kasa ba o beti nka se oyare ye na koto hospital mu ayedin ba na aba na wu be wu school o ko school de ma me fa kwa no o ko school o ya ma hye wa hu fa kwa no because of course and put to na house master from say the na koto so a government hospital ntimi oba no no se mama me ma na ombehwe no ntimi send scan me send scan me de no ya me so mo ni do hospital obe complain sa na koma ne ho ya ne basa so mo ni ko dura no wawu no mo ntimi front ka jeso wo mo so wo yare serious bra okura na aba na wu na de mu ya ne se akwala na wu prakope na obi di ntoma black kata kwala no de kata ne ho na otutine nyame so woko oba ne kurom no ofiri ne maame fi ne maame kurom e ho na nipa na bekum akwala na wie woko ho yekoye no pakwa wa no yekoye no wo abra ne koku nti ho na me ba panyin no ma fa na anko na maame nua ba ko bisa ade na me baby ana me ma no major one that's one me so oko school no so we ahia 3 days so ade ntina one fa na ma na me so oko school na fa me ko san exact na me na aba no so we say oba 3 days pe na so say na so wo for so sa de no anfa aba na ama oba ya meka ne ho asem because me den kete ko ando wan ka hwe ba this morning na wan ko na no obi sam say ade no ye penyin ma fa me so wo school na enye yi we hu ntimo ka ko fa na aba no so say 3 days pe na me so ntimi ankasa ma kasa ma me mo me de wala saye sa July na me don ko me fe bi anko bi ena omo ato akwala no ya me say menye wo ho adwuma ma oso mo wo cage bia omo de nufuo mu yade ne ye wa no mo de wa hye sa cage ni na wa hye mu na nyame kasam na me kai Kumasi branch Jesus me hia lady bi ni atwere ne mama so fose ana rade ka chem se na hye cage mi se ne obi di aboa a hye cage na fose ne gunu maso ne ye ni ku na maame ye na hye cage Jesus ti yadua na da no so no yadea no wo hyemua for time bi na ku no ye se wo hia se be yi na free cage ni Jesus na cage no cage ni tie a ontimi nyinam obutum sei ye duru samre anya honam ne ye ho adwuma ade na ye ho adwuma kra obutum sei bom cage ni tintin nyina be ye sei no obutum sa na padlock wa egu cage na Jesus
Bom kese pa. Ama Homhom nsem. Ose wodam wan no owu no ma bebie pia pa loko no mo yi na fe. Omo yi no mbesa de foforo. O wa busua ni mbesa abehim abekunu. Ti se mitimi yi wie no. Every cage ni mu apam ni mu ate because ye omo nyina wu cage ni. Ose wo mo breast cancer na ku omo ni nyina mu wu e wo cage ni no ma yi wo mo. Ti de wo wu ya ereto no no mo de wie kohye. Yampa. Adana yampa. Hacho. My sister Penny. I see the nufu. Sana omo. Me mami free mu ti. Me mami free mu yekodi me mami 1 week no. Ani na na ekoi na oyare pa. But ye nim say. Ye twa na nufu ba. Ti yekodi me mami 1 week ba no 1 month papa na ye dey no to 37. Ti yekwa na ye dware no na ye mu say my sister. Ye twa na nufu ba. Na ye tue ni ana. Aka 1 week you be see me mama and my sister so eto aso na yakoba no yare ma na enre ya me wadwuma mu na so of mama bi twem no say Georgina wona ye fro Georgina no na me see am say who be wu this year ya ento who be wu na no me bi wo mu fie na no me no ekun krofo wo mu fie du so to twu mu tan so who be wu and then I yell, I'm saying, my family. Aye. Boom. I said, quiet test, okay, almost a day. But almost a she in him. Almost saying, almost a me and you na be a name. Some intimidate report number. But I do not me down. Far reports na mami. I told me what you did pa. Share me way. I try TikTok. Share me TikTok. I try. No tu anamo. I try. Erade be ya ma wagina ha dia dance. Amen. Na ya dia ko TikTok ho. Ya me se na firu no be de no ho. Amen. Si ato aware ene magude. Ato bibia o. Ato aware ene magude. Ne hu se nyam se yi aware ene ma na hye ne foforo. Na se ma bawura wo dem. Na bag no entoma aware ene ma empaboa lace. Ni abobogu baabi obi dia hye baabi nyam se yi ene ma no hye ne foforo ma no. Hye ene ma no foforo ma no. Ye punya niama na sababi pao ti me bowra ndam prakwa nyam si niama no na wale niama ne go yi ni nyina na me twetwetwe niama no lace entoma niama de ya ware ho niama twetwetwe basa hyehyehye wo ye piepia sha onye niama ketewa mato niama pa bai to ani na wo mi dem sese a na bon sem na ye tete kase pa ma last stop na me je tete Mene watena se edi nkomo. Acha fa mic na man. Mene watena se edi nkomo. Man ba cho dabi. Ona me ntena se ni nkomo. Ba cho dabi. Oni me ni nkomo bia. Dabi. Ujina ho na rade ka kire me se wo ba we wo. O jidie pa. Amen. Osine gidie kosoro oba ha nche ba ne gidie kosene ne gidie kosoro no aniama miensa bi wona brabo mu a mejena ni monimu ama amen mejena ni gidie no so mejena ni gidie no so amen ayya di amano amen aniama tre na busa anyam se aniama ben wosen be kan aniama na che no aka kire no nyame se de edi kan eye usikasem Jesus usikasem ose usikane ye save ose adwuma na wo ye no
I was saying, what's you feeling? What's you feeling? Oh, a lentil. Or Baba Boam, where we feel. Or say, a Jimana away and on. Or saying, I bet you messy up or something. By near ma a solitaire. And I'm a diner was in a drew on. I was saying, I would fear that as I see Sibi or Hondia renting. Or saying, I would dinner with Sina with Timono. Besides Sibi Bray, if we fear rat. If you crack. Some intimate in Uncle for rent a dine wall chain. Or see a human away. There was such fear counting. Now, we did the Obama, why you would done any money, Marino? Why? And so may be a tall banner. Now, Obi Pesa we send ye would ye. We see any papa. And she a money enough fool some. She a memoir, some whoopee. But what should a woman you now? Or says our permanent saw Benimo. Also, best start here receive Winnie papa for no more so cock, no more so cock, no more so cock. Or since it's in a moya what tree. Well, Banon Slumana, a Danasono. Said when we you would be an umber so we you banadiano. And no see what you might see about one was your mum. Oh, my saying. I'm what you're saying. Bema saying. Baku. I miss a bearman. Or say Bompire. Oh, wait. That's your own cry. One in a while. That's your name. I'm not done for back. A rather see me Mompire man and fat a dream we are dear. High fever. But see, a frozen or banner or Casacasa or Casacasa, Basa, Eti Maame bra. Okwana bane Casacasa or Casacasa or Casacasa. And then you say, ya dear no more tamane babe man. E wo ni obey ni kunu no ne won kwala ni fi. That's one by. That's your sister. Ama. E wo ni kunu ni fi. Into omo de be to bakwala no mpofiri mu. Jesus. One na che. That's your na down for net. One na down for net. I don't know na down for ten wo ti o baby. Omo ye adwuma be o hom tina. Omo ye adwuma wo ho. Bo. Ene yare bi omo de ba attack won so. Yare bi omo de ba attack o. Jesus. O maame ana papa fie, ana okunu fie he na bosomo. Nemo mena na me yo pejina. Ah, ye koje mo oboso. Ye de me koja no man sa me yare. Omo de koja bosomo. Je mic no. Me swano me yare yanka me wunti e koja nti nanka me so mu twa me mpese. De mama asise dwane ade na metena so ba me maame ande akiri bi mti wanye. O maame ne o kai na wo age say. Ne mi swa ba me nyini ye no mo ka. E no mo bo wa mane. Nti no mu twitwa me ha. Enti bosom ne di wati se nyame adwuma na o ma wonye. Nti na me hu ba bia bosom ne firi. O gina wati. Me wi twam na na o gina wati o nyame adwuma ne ma wonye. Ma so dae. Me so dae na me firi ba bi ba me turu ho na nsuo na ya yo ba bi te se okonfo na o te nsuo na ni. Ti nsuo no hu me pe na o jiri ni bu afu. Anam si wo Yesu di manyinam na te wo Paul ani so a Paul esesa bedane Saul besesa bedane Saul entinsi nsuo em sese na nsuo no san start se ti mi sorry na mi hu se sa de no a me maame mo koye na di me o gina wachi Jesus a wo ye konfo ene o se adwuma no ma wonye ti won ne nko ano de ma bo mama I'm the Yarian so behow. I teach the Yali, wine, pressure, wine, Yari be brave about any podium, but Pastor Yali be Hamipa. Yali, Hammy and Cassandra.
Wabahada. Pacho Debbie. And then no first time. Pacho and me first time. Now me so be call hospital sir. Now we call hospital check up. Now we call now ye ma no de bia na wo fandru. Pacho sanity. Tunu papa. O tunu papa. Aunt be ma na net so na wo say. Ona wo fo. Why you ho ade? One net fie ba ko. Or what to him? Pacho la pass. Ala nyon kwa na ye ne yere. Menkwan. So bi kan ho dia me. Because me hu ni say enya won kwa. Jesus. Because aware no nya wo dia. Bom, sambo. Ada na wona ne ntina mom na wo te we bi no so tene dia. No what it me na me tu free ni nchen. Bom. Aware no nya wo dia. Adi wo bi nsam. To sister ni bon ko to dwa na pam ni so mu na rade the same problem. Aware mu problem. Jesus. Ya gu awale no honhom. Ya gu awale no honhom. Jesus. Bom. Me unse mo hia na mo tibo. Se asa party ase. Aduana mudi ye dokono. Enkra dokono. Dokono na mudi. Dokono na nchelo. Ti mato table mo ye nipa tra mo table na ho. 3 amuti table ho na mudidi. Aduana mudi no asa obi a wo ne froye e wo ne namba dokono ni bom. E na mushi. Ti uti table no ho bi. Ti ne nipa tu kan ho table no ho mudidi dokono. Ti mudidi dokono na nyam se hwe na aduana na wodi ni. Ti me hwe aduane ne mudi. Ohun emo gogome saamwa. Dokon flesh jawo dokon ni mu. Enchina woni so obu mu enchina woni flesh. Na emo no seven. Ne nam froye ni. Jesus. Ne nam froye na wodi. Nyam se aha. Ene to yare ne ma. Abra na omo ti wo mu di dokono no. Ana obi di nani hwe aduane nim di yare ne gumu ma. Jesus. Enti wo di saamwa no nyina fra aduane no. Ene nam ni pedue nim ade be chene ha ade be chene doctor ka yade wei ne ha ade na ni nam ni pedue nim sa Jesus. sa ade no mo de gu aduane ma no o se dokono Bom. say ye party ase eni ba bi potia mu di ade no ba de ma kire we na mo ye akonwa no ye 3 na mo te so wakai fa konwa na afade na no Pacho dokono de nanu ya me kwaye wo Asaman kese dokono duane de me pepa na me di bi ye 3 se de wo kana mo ya sai miensa me ka ho miensa mo ya 3 e na mo to na mo di de ye di dokono mo di de dokono mo di de dokono Bom. Arade ka kire me say mo market ho omo amudo o madidididi bia ti se bia entosi hema je ne hema sama ye sadem also ye de aburo hema ahini be na wudi wo ho Me brother for secretary. enti omo se panidie na de da mo so no mo sesa no honhom no mo de wowuo na ebe sesa mo omo se panidie na de da mo so wo market ho no omo betesa mo nyina wo honhom mo no mo de wowuo na ebe sesa mo enti omo betutu wowuo abobom panifo na omo didi mo anim no hwan ne hima tim hwan hima no wawu enti panifo no bewu na omo ye list no odi ka ho ntimi ko yi odi mfi de nyame ka kire na Amen. Asa list na ma ya list no omo be yi omo de wowuo ebe yi mo afra henie no so no omo ya na list amba tu owuo na bom saa na nyame se ya list no ni di count kokko yi ni dun e free list because we pani wo market wo
last year nipa say na ya hema fo no mu Omo do so me nka yo. Brother hema krampo wuye. Brother hema wuye. Ase mo hema nso wuye. O ma won sem. Na ntosi hema nso ayi. Ntosi hema nso ayi dai. Wewu. Omo so omo di wowuo eyiyi wo omo no mo si foforo. Na nyame se din no omo aye no ni din wo m koyi ni din frim. Amen. Ya list. It's a list no my yeda ho. Omo nka nche wose ya tu. Wuwu a na yesi foforo. Enti wose din na adwena nyame ka kire me o. Wose omo aye din na to market wo ni din ka ho kokoyi ma master din frim. Amen. Ahima fo ni be wuwu sa. Jesus. Me hu se be ma bi ejina ho se no timoto so twen. Homhom. Be ma no tenten kakra tuntum ni modu kakra ni modu Pachan ah ni papa ketwa ne papa papa wa no pacha ketwa ne papa o na wo moto no pachan o timoto no so ba bonti ho se rade tro ma na koso mi na na ko o timoto no so ba de ana nyame se wo twen no ana nyame se wo monetaw na moja bacha ya kasa but ya to say first no wate ne ho ase wate ne ho ase but nansan na ase o fa kwa wa no pacha nansan na ase o ba me ho ofia wa ba hada pacha and last 2 weeks na mbai but mbai na appointment ti wa me na de oba antem pacha o hwe me wai me pacha TikTok o hwe mo TikTok ya onu msa wa ni monyam wa wari pacha o wa ni monyam a o hie nipa titiri ba de omo ye woni papa fie enkonwa bi wo fie ho enti mu fie ne nyame se mu fie ne mu giregina so te se de wo gina ho ya mo so wo wa mu fie fo ko se mu ya gram se ne wo gina ho no saa wo nua mema wo nua ma mu nyina mo so wo wa pacha my sister yes son wo wa mo so wo wa pacha o papa ye de ni pacha ya Asante ni aso papa ni fie nkonwa wo ho nkonwa wo fie ho na nkonwa ne wo fie ho ana omo de papa no ye fun mu ade papa ne ye na wo ye panimu a wo dim wo busuanim eti ya maye de ne ma no ayiedie oni wo se munua mu bi wo kra kontuo wo manimu a wo so wo mutu wo mo ja enye yie nua ba kutu kwan wasaba otu kwan ni ku be fa no ko wasaba ni ku be fa no ko Italy wasaba ma ware ne hye nkonwa na se na me se ne wo hie nipa titiri wo no lady na wo gina ho na so ba bia na ware ne kye no akwa ni si moto ni sisi na bonto na akwa nyame se wo moneta no oguso pe no tina ne kra ni di na kye ne kra o ne kra ni di na kye o se ni padua bia nyina bonto ba ne kra ni di na kye Jesus. Bom 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 bom. Homhom. na obi kun kura ne te onni jan so no so be yasem ba ni nyai pacha yo ase pacha ma jano on ti ase me yese me kanse me nini ni hwe yo on twe no no nware na ye wo se ono wa boa me ntino enya ade a obetwe ne ho obe mama on etwa wo na aka ho pacha Bom bom bom. oma won sam mawrade anya me megu awale me mu jano pacha mati because a blood is already you de ne ma enti ono so abekro so me wo so ka so na jose metoka ma o se metoka ma eno a oba efio ena me ka che ne se o ka che me se papa wa no o ka che me se me ngoma no na me se de bi ma wutu etru bi an ne papa ntine enya ade a me sa wo third one a me nya be mama ne nwale se sa ade na obi antena ne baby nti me ka sa no sa okoye o frame phone so kasa ibebre ena me ka che ne se minim se bi a obeka che me se
me drew baby na some person me nya do be so me mo amenware but sa no so ngare ne yere so ngare ne yere sa ompene o ka kire me dia akwa no ompene da de se me bam amen me unse nani abri no odi wontente wo se wo pa atwaso meto ka ma pa atwaso meto ka ma ba me megu no pacha every time me pese obi a ma so ba bia baji obi kun pacha mat so me sa me pesa ti me amema na kwankire no magu no no wa jani kunu ama ne yere ane yere awale pacha me das megu no on tia se ti de se me ame bam mama wa kwankire e bledu se nyame be yi uti afri sa apam ni mu aware apam ni mu na de ye wo dia nyame so obehie obi wa brochire Jesus obehie obi wa brochire so ni mu mame so ni mu mame obehie obi wo ho na ni ntiri pa no betwa takiti aba so obaye ne ho ade na oba ye be wura busuafie ho se widi a okoye wansa ma biem ti ye ho adwuma ma no amen sa no mo ye no Jesus ya mun fa wa yiri mego no so ate fa wa yiri mego no so afa apamu biala Jesus akya sole bo mpa ma na ka be me de kasa wadi Yesu kasa wadi Yesu apam biala aso wa ba wo mu tituni na wari ya pa yan sambo mpa ya tim se ya pan so na wa mpa ya ka ba shamba rapa itara bara apam biala ye juwe ngono hu mu kawabi ali aso ni wa yasunimo the power of the Holy Ghost that's what I say me won say obi kita edan safo na ensafo ne bebre ne wayi ba akopama so yi ba akopɛ say ma wona wose na ba akopɛ de me dan safo na nye ba akopɛ enos ba akopɛ na me de be ma wasi ofie afi na ma hyase afi no ahase wache because safo na de be bie dan no mo age ba akopɛ no mayi ama Jesus ntia na ama wo delay no senka wo saka dan safo ani nyina ka dan ko wawie because adwuma na mo ye no aya na skana ye basa ya na skana hye ba ya mo adwen so ye de ahwe mani school banka mbetimi de simu dan ntem pa cho fa ko wa no no kre skana ti nyame sen safo ano ene wo se kura mo se wonya wo dan so safo a na watimi asidan na de abi ba dan safo na kodi obi nsem ti be ye den se dan mo watimi asi ti menye safo na mawo eje safo na mawo adwuma ne be ye save dan na mo hyase no mo betimi aye amen go ene yare bi o mo de be hawo ubenya prostate nyame se obe start ya dwon so bebre na doctor weka se wanya prostate Jesus na sai are ni wo bufie e no mpeso mo de so ti me mo mpa ye ma mfa sai are no Jesus bom nyame se wabie wo maso wabie wo adwuma so wabie wo mu waso wo nipa bebre wa brochire wo so mo boawo ba won ti wo monka wo nipa bebre wa brochire wo so mo boawo ma enokre omo ankasa amdi misika kra bo mo no fe mi nti obi ensa na wo de bo na rade ka kire me se so abie amen on be hwehwe wo number ko wona wana bai what wife when ne wife when na me se me mompa ye ma no amen enfa wakwantu ose wo se adwuma no
wotimi to kwan koye adwuma no okoba koye business na wode adwuma wo ye adwuma no eba na de wado yira chi aba ho tenase adwuma ben na wo ye me yempa bo adwuma nyame se wo se wotu kwan koye ye adwuma no biba sane wa afo timi koye nnwuma no na mo de aba mo koye mpaboa na mo de aba mo koye mpaboa na mo de aba na ma beton wo se wo ye adwuma na che te wo se wotimi ko wani mo sa kwan ne so ba wo pagya ho se wo kopɛ na bibi atwe eka pagya ho se wo kopɛ na ka ba wadwuma na wo ye no pagya ho se wo kopɛ all of a sudden hu de wo bɛyɛ be hu an se ka ba dwuma ne mpɛ kopɛ wotete kana na ka ne kɔfɔ mo pɛ na ne ma yɛ pagya pɛ na kana sa ba biem ba kwa no pacho e no kre me de nema credit crowdfunding obi timi fa me 15,000 20,000 5,000 dia me nsan kan sika no na ye oka yeah na de se me na msan ye adwuma na msan na so wasa ba fom yeah bom nyame se me nkyira wa fɔre bi na bo na yi sa de ni frafe wa betutu kwan South Africa akoye mpaboa wokwa ha na akoye mpaboa na be mo san nya connection Europe country no nipa bebre no ba be ye business because also ye businessman at say etwa se saafo ni nyina we so be se me ye container brown be se me ye we brown enema ye medibo mbetom so o se saafo no wo mu nyina ba entimi nkreke afi de nya me aduma manyo bia ye beyi bia match beyi bia mo beyi de be nema container na bi e wo free hen nipa no wa ha ya ba ona e discuss mo ba me aye e ma mo ye ti Accra fra brochra eba enti e wo se e kakra wokɔ bom nyame se e wo se wo fie no wonya na brosan mienu wo se abrosan acho da be ba me dream say da chi bia mo plot kase da ni mo metim dia bibisa wo be se wo se abrosan pacha e wo wakomam e me da bia metimi ko gina ba bia maja ho na me sati ase me isi ma me nkyere abrosan wo si 3-story building apartment no asie no eye 2 apartment and then 3 days cry someone and my wife can o ka che ne say mbese me yes any 2 ebesi a timadua yi bi wo me fie oni se entimi mbese be ba besi adina no pepe pentimi se me ye form ni 2 na ma ye isro no 2 o be sa ye de toso so sa amen arade ka che me say businesses na mo start no ebe koso what the sadia na waka che say ye no be tofa pem e wa dwuma nim se be yes kan hwete nya basabasa biem na ma watimi akoye wo dan no na wa dro na wa yi ache no ha no wo na adro ye na nyame so aye dey agiatum waka kire me nya so wagiatum waka kire me wo waka kire wasan ka wonte dabi ana plan wo dro na mo ho dabi ba wo no wo yire dwe ho na mo ho La Paz. O mais aí. Baco. Ade. Ebimba. Me worry. O pessoal worry ansa. Pachai. Na bema na anet na. Me ni be me bi anti. Bema no ahwe me. Me nyem ye wanje nti free ona. Me nti ni nkebe. Onyem ye wanye. Pachai. Efre wunde ti biem. We dey ti by a young Crawford. A young Crawford nti upe wan kasa wo de. Pachai. En Crawford de mu nti free wo so ate. Amen. Ufi ahenie wo ho. Pachai Maame ye. Ahenie. Omo se bedi hima. Eti ahenie ne ye de atoto nti na mo awale na atwa ka kire no. Ahenie di wachi. Hwan na ye ohima? Pachai Maame ye ohene ba. Ah? Me Maame ye ohene ba. O Maame ye ohene ba. O ma evansa na ona na ye ohene. Pachai ma nana be ma. Aha nti yesi bedi ade ne sa ade die na etoto awo. Oba hada. Pachai de. Oba hada. Wone wan na bae. Ahenie na etoto awo atwa awale ne kwa kire saa no. Mema papa wo so mo ware wo no. On beba no mo ye nkrofo kum. Ahenie ni di wachi. Oba pa ono madi nkomo. Pachai de. O fa kwa wa no ora ho. Ensu o mi do ahenie no pam mema papa no.
There was some be fie be ye wo ho ade na henie ni pam wo mo. E pam wo mo. Nyam se nko tia wale ase. Aware na wote ase nya ware bia keke o. Be ma wo fi. Be ma wo cars. Ene nko tia ase. Ba sa henie no. Aye woni ba me ni fie no. Ene etoto ano. Omo se wo so wo di ahenie no. Jesus. Bom. Yakota energy. What started o processing? Mpacho Dabi. Obetna Ghana 2 years because of Eba. Na me ho. Into call last week, a week today. Okay. Eno koye. One na wo baba akon. Mpacho ha me na. Eno pesa wo san wo bi. Oh, menya bi am. Onya ope. Zusunya. Okwa akoya ma. Obeye won krata na ma. Obaya man. Why? Obaya man. But temptation. Ewo be man fi. Spiritual attack bi wo. And I will free bruchire ba ye. Yanhye dan hu papa. And I will ba ye. And I say. Titobia no aye confused. Abusuan attack. Eho na wo problem. Sankanya ho na nka woni problem eho bom Maame wo begina ho no ena awrade ka kire me se obaba ya mande me ne bom paye pa on the prayer la na oba so me frɛ no ena awrade ka kire me se apam bi wo wo kun fie na pam no esoso efie no memam apam so fie memem Jesus eno se ombeso omde sa apam no so baba emenim dement na okonya ko dru US say briti eno mo connected one kre na me se wo ba no am wo ye business man kese pa nanka e wo senko ono a wo shepo ne niema nanka wo di akire no obeyi niema because nemo obe shepo ban nanka nya niema ketwa na wo di akire ba no obeyi no aton no san akọ US no wo san ye no san akọ na sa pam na efiri wo kun fie o se apam no eso mema mu a omu ntime nwo Jesus to se mu sa se wo kunu abusuafo ni nuanom enipa sai na enwoye ono ne maame enua kasa wango o maame de o maame nua kasa wango ono tete papa no okay ne maame we no ya ketewa ti maame no tete okay miku ena ne maame nua ba kon so no so wango ena ne fie no so no am se enkoye pepa emma miku nkrofo o nti me ba no ko abrochi akasa wa bra kasa wa prepa wa bro na adwuma yem o se sa aboni ye ne wo fie no omo de atoto abusua emema ne so ejanu bi no omo de aso bani ho so bani ma ware kura was menya 40 years nyambe ye ati no odi so anya ekọ 40 ono so empra kura sabe oni bi ba kon so oto so mama ma do oto so ono so wonye ska no aye ne basa no se dance basa nkwa no nem apam no firi wo kunu fie ho na problem anya wo fie ho na problem ni firi eye wo kunu fie ena saa de ni firi asoso mumu tonso ba akura mama bom we ignore VIP station na me se me mompa ye manfa duto akonya aye de adragu mama watena so never so ni pedwiem Jesus ase akonya watena obi de adragu bom vai ser bidia como ya we pan o ya le ya tuwadu o ya de adwuma na waka ni ofatane wo station ni ofatane wo station ono ofatane wo station awrade moa wo na wo kai bia e wo se wo ta na se wo kan safoa ahonhom ya de afiri wo nsam awrade moa wo
Can wow dear now be dear. Wow dear. I was all to become. What was saying? Back Coton so back over. Count. Only one I buy. Menkwana me buy. O share me way. My sister be no Agogo no chere me ha. O sister be Agogo no chere. I na free buy. Me free ayi mensa. Me jina ho na me hu se padlock. Me hu padlock we da fruma so da. Fruma ne say. Na ya ka padlock. Asim. E o fruma no say. Ya me se we any problem no. Jesus. Sa dey we any problem no. Abebo boka twitwa scan ko hospital o fa ha wo wura ha o pia ha o si ha e ka de obesuo bi wa wo ne ho ankasa enso emma Jesus aboka pa so me ko mo se bibie ni ho pa ba me ko mo se bibie ni ho nya me so gina won so kra wo di fon so na bra bo mo bompa e ma no so enkosi aga pa lo ko nda ne funi akasim se gigre ni frumanim frumanim enya me se fruma no so baby na no mo da ye fun ni mo ne so e ho na wudidi e fa ma baby no enti wo ka fruma ne tum a onti me receive badda me on so di fo ni janachi tina me hu ya no janachi na me so ho ne janachi no bomba ya ma no enso enkosi aga because they am wrong praise Palok ne dia tum no o se me bie obanyem kura wo document na wo de betu kwan no e sheda de se na se wo brown people Jesus e no mammo no eti ye wura ho prokopɛ no ma me di wani mo wura prokopɛ no me bom am bi se fa document ho no ko yi free de se na se no wa mo document no na ye ba ko tre nyame se we pe and then front document ni man san kan efisa Jesus boom boom bibia be san ye foforo samu gun bible no so aya no ada hu to asobo mommo nwie na me hade mako yakofie ho aye no na aye se nkola mi se bi mechi no mo so mo ji bibi afri me nsem ene hwi a me hwi nkola no oda ye mu no wan fa ma wo mo wura ne fie ni maame fie ti ba wi a me kan mu ka se ho no da sani sisi so mo konsogu na document ne hyase na awurade si wei na ayira free document ni mu a yesi afa ha awura ha apia ha asi ha no enti sa pipa na ya makɔgye no e wo se ye de kwa embassy wo de kɔfra document nim na bɔne ewo mu no ye yi no so free amen 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 be man ba obeka se me kɔpɛ lawyer no masan start o document ne foforo be man ba asem wo de be ba no na wo start ne foforo so a papa na wo hia no wo nsaka it was start e be wie nkuru amen awurade bo aba wa na ti wo chen wo yesu amen